Anastasia yo gusezera ku bwa mwana. Anastasia yarananiye. Anastasia yamye ashushira amayi munsi nagiye kumukora niho zatangiriye kunyaba n'amarango mwana wiwanje nje gusezera ariko ngiye nabi gaho dimu karibu mura ni meza mufite namo murakomeye turakomeye kabisa namwe natwe turakomeye naye mutuzane yayo ndaye umeze nk'umunyabibazo niki mfite ibibazo umugore wiwanje tumwe tuzi ko yamya ngora kuva kera nago nabwiraga mu ruharo uzumunanira nawe nk'abandi bose uriya mugore wiwanje gakurira ni nkagoriya Goliath azashushira azamera nk'akano kantu kanyamutara aza yambara ishusho ya hano iyinga ryashira akambara iyo mu mujyi aramburira iby'ukuri noneho ntuze Anastasia ari mu kuvugana na mwana we wanje Marango ngo tuzohunga igihugu none naje kugusezera nawe kuri nkawe uwo wakubwira ngo mu gihugu ni ukuganagiye keraga nafashwe naje kugusezera yewe wamashije nyine wamashije ngene ko ndagendaga kubwa umugore na mwana we wanje Marango ngo dusange bakarigenziriya bagiye umugore yarananiye by'ukuri kuriya gasi none muri makuru muhunze umugore asigaye yamerera nabi uramuhunze tunze igihugu uhunze igihugu ariko ngiye ntabishaka wa uramuzoshobora mushasha iby'ukuri gasimbize giriyaho oya dutaye igihugu uzosigare mukirere ntako kuri kose ubwo wafashe umwanzuro nk'umuntu w'umugabo ngo uragiye inama uzaturamukiriza bari wewe se nahangaha gusa ese ngo wanti igihugu oya uziko wontera umutima wo kugumana ako iciza imyaka wari umaze n'imyaka ufite tori kuja mushasha twe twahisemo kudata igihugu oya reka gende nje kubitekereza ejo nutambona gazoba nagiye hakurya nta konde ubwo wakoze kudusezera saba ma muzabega mu gihugu neza cyane namwe muzashikamo sawa suko